Prvo da kažem da, po mom mišljenju, Amerika je već odavno ubila demokratiju. U njoj vlada neka vrsta hibridnog komunizma, s tim da je u komunizmu bila jedna ili dvije televizije i sistem je emitovao ono što želi preko tih televizija, a sad očigledno da u Americi postoji jedno mjesto odakle se sve rukovodi. Iako ima mnogo medija, oni očigledno moraju propagirati samo jednu vrstu politike. Ukoliko imalo odstupate od te vrste politike, bit će vam uvedene sankcije. I to nije prva stvar koja se desila i prvo ugrožavanje demokratskih sloboda. Imate situaciju da je svom predsjedniku, američkom predsjedniku, zabranjeno da ima mišljenje i da može koristiti društvene mreže i objavljivati njegovo mišljenje. Također, isto tako slučaj u Americi isto ugrožavanje demokratije gdje je izabran predsjednik njihov glasovima pošte, gdje se zna da je preko 100%, što je nemoguće, glasova došlo za određene zemlje i izbori su priznati, tako da oni nisu legitimno izabrali demokratski legitimno izabrali ni svog predsjednika, svom legitimnom predstavniku nisu omogućili da ima slobodu govora, a vi ste samo neka faza u kojoj se kao medijskoj kući zabranjuje pravo na mišljenje i na rad uopšte.